Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi na News Channel AMADA Fongdokhiba Wapham sing adu Yaningdaba Fongdoktuna ngarang numidang COCOMI gi LAMJING MAKHA da tongan ba MAPHAM kaya da Meiragi Khongchat Chatkhre Khurai gi tongan ba MAPHAM kaya da so MEIRA Khongchat Chatkhre Khurai Tensit Road Khurai Popular School Ayang Pali Larikyang Bamlekai Lining Tho Awang ba yauna tongan ba maike kaya dagi lakpa MEIRA Paibi Singh na Khurai Lamnong Bazar da punke MAPHAM aduda MEIRA Paibi Singh aduna Human Chain Sem duna khulau kaya so lauke MEIRA Khongchat aduda Saruk Yakibi Laishram Ranabala Kaubi MEIRA Paibi Aman Hai Lamdamasida Thokliba Lana Side Kuki Khulai Paiba Singh na Maitaida Atamna na on Sindana Lan Chatharakpa Afaba Makhalgi Khulai Sizinnarakpa Drone Bombing Chatharakpa Amadi Missile Attack Fauba Chathaduna Missing Mina Thoklaba Fauba Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi na TV channel Amana Loba Interview Amada Manipuri Drone Bombing Tawbalate Afaba Makhalgi Khulai Paiba Myoy Singh Changlapalate Haiba Wapham Kaya Thamkiba Ase Yamna Laibak Thiba Amane Government of India na Manipurda Sanariba Proxy War Ase Khudakta Lepiu Lengak na Meeting Changba Ngamloidaba Oirabadi Ladyba Central Security Force Singh Loinamak Hanbikro Hainasu Mahak na Makhatana Fongdokhe TONGANBA अखोई मोइरांगदा मिसाइन काथर आकान अखोई मिसाइन कापकपदा अखोई अरांग फमगा अहन अमा सिग्रीने बसिगुम्बा नोंगाइ तब थौदोक मयाम अमगी मरक दैदा अखोई ngarang nahan इखं खंगौदना आर्मी जनरल चीफ अमना अखोई स्टेटमेंट अमा थोलै मणिपुर अखोई कुकीलाल हौबसिंग अखोई खुलाई पाइबा संगा लेते अदुगा अखोई ड्रोन बॉम्बिंग तौबा लेते मिसाइन कापक लेते हाइना अखोई थौलक स्टेटमेंट जे अखोई प्रजा अमा ओइना मिtai ओइना अखोई या मसी अखोई या बंगम जादे अखोई या जानिंगदे अखोईगा अखोई नरेंद्र मोदी की सरकार अखोई मैतै प्रजा जिंजे खोंखुट पुंजलगा अखोई इसिंगदा लंथारगा अखोई कारक पंगमगा न कारो ngamdraga noi sigaro na अखोई लंथाबगुमना तौबजे सि अखोई याजनिंगदे सेंट्रल गवर्नमेंट की थवांजे अखोई यानिंगदे अखोई मैतै दा प्रॉक्सी वार सथाबजे अखोई खुदकता लेपियो अखोई मैतै प्रजा अमा ओइना लेरिबा अखोई की लेबाक से काय खिगदबो ओरगदी अखोई इंडिया सरकार अखोई द मिंग संगुई द बोरगदी अखोई की लेबाक से अखोई फुरुम अखोई ngaksa ke